abateguye ngabo turatangiye. Rambo 3 kabiri ni mwayirebye iyi ni gatatu. United States of America, Thailand. Tangira kuri ambassade y'abanyamerika ba muri Thailand. Richard Crenna n'umusaza wari koloneli n'ubu yagarutse ari koloneli. Kuri incho ari muri Thailand ari kuri ambassade. Nyuma y'intambara ndende Vietnam yarwanye n'abanyamerika, iby'intambara byavuyeho ibihugu bitangira kubana. Hano ni muri Thailand. Mwibuka muri Thailand mu gice cya kabiri ari umusore wari muri Thailand avuga ukuntu akunda igihugu cye, ashaka igihugu kibakunda, yanze gutaha muri Amerika yigumira muri Thailand. Nawo dutangiriye uwo na wundi ni Sylvester Stallone. Rambo tuvuye muri ambassade y'abanyamerika, wa musaza koloneli amaze kuhagera, ubundi wigeze kuba umusirikare ngo nta kivamo, yibereye mu Thailand neza karabaye. Rero barimo gushakisha niwe yibera muri Thailand, yanze gusubira iwabo. Usare kumba kaza asigaye akora nta kazi k'imbaraga, ntabwo yagiye mu biro ngo ashaka kandi kazi. Filimi itangirira akazi k'imbaraga, akomeza agaragaza ko ari umusirikare. Kuri incho arwanira amafaranga, ararwana kugira ngo abone imibereho, bakamushetera udufaranga. Ngwino nkwereke rero twashaka gasha, rimara kubitwa n'umusivile sha ava ku bantu. Tony Munafo akarimo cyane, yarayoboye associate producer yungirije nyiri gukiramo amafaranga. Joy Todd yabaye caster, yahisemo abakinnyi arabanononsora caster, banononseye filime ko yagiye tambuka bayikemura neza mu bitubazo twari turimo. Akiri zawe sha, akiri za mwana wa, akiri zawe ni n'ute mvuga bitabe mu kanwa rw'umuhinote. Aramagara John niba yari yamwumvishe, yindiye nkaho nta kintu yumva. Billy Kenny yorira ubwato yiciraho. Johnny Rambo kumba aho yararaga muze yasaga naho yahavumbuye, baje bamuperereza bamenya n'ahantu arara, baramukurikirana. Yavuye mu kiraka cyo kurwana hakurya ntabwo agarukiraho, yabaye munyakazi, sigaye ari umupenteri, nako asigaye ari umumenuzere n'aba baje wasanga bamuzana ikindi kijobo, bamwohereza mu bijobo bibishaho. Yiza ko kubona, nanjye nishimiye kubona. Niwe musaza zi wenyine nakunda ku bantu bisi. Ejo narakubonye urimo kurwana muri Bangkok. Uyu nguyu niwe ushinzwe iby'umutekano kuri ambassade yacu nawe, yitwa John Rambo. Gashaka kugira ngo urebe aya mafoto. Uziringa niki kuri Afghanistan? Afghanistan ni benshi batayizi ko inabaho. Harimo abaturage barenze miliyoni 2. Barimo baricwa n'abarusiya babinjiriye n'abaturage. Bakoreje intwaro za kirimbuzi kugira ngo barimbura abaturage. Ndabizi neza kuzi by'intambara. Abanyafghanistan bihagaze usibye ko ahantu hamwe urenze mayiro nka 50 uvuye ku mpaka. Aho iyo niho twafotoye amafoto abaturage babo barashize. None turashaka ko ukora iperereza kuri icyo kiba. Byese ndakora iri iperereza ku cyari giye muhita mari. Bansabye ko najyayo, urabizi ko giye ntajyayo. Ndagira ngo tujyane John. Nije bohereje. Uravuga ibiki? Intambara yanjye yararangiye muze. Muze ngo agiye mu iperereza, aje kwisabira John ngo bajyane. Niwe muntu yizera kuri isi ya Mungu. Ko kimakanira nibazanyira. John yabitekerejeho. Yaje ku Rwanda niba hari ikintu kimubabaza. Inshuti zo zose yigeze agira mu buzima bari abasirikare, bose barapfuye, wasigaye n'uriya musaza wamuyoboraga. Koloneli John arimo kubyibazaho. Koloneli yaragarutse aramureba, ngwino tujyane John, ngiye mu iperereza gusa tube turi kumwe. Musaza yari afite ubwoba, atajyanye na John ntago bicamo. Wihangana ariko kuri yewe rimwe nemwe numva ko ibintu byanze bikunze bigomba kugira iherezo, ntabwo nyiri umusirikare. Koloneli nawe yarabyumvisha ati ndakumva, reka nkomeze mu ntambara jyenyine. Koloneli ngo agiye mu iperereza, agiye guperereza ukuntu abarusiya barimo kwica abaturage bo muri Afghanistan. Rambo yaricaye, inshuti ze zose zaguye muri Vietnam. Igice cya mbere cya First Blood mwibuke neza bakirebyeho. Rambo gitangira agarutse muri Amerika, indi inshuti imwe yari yarasigaye asanga nayo yishwe na cancer, ku buryo asanze ku isi ari wowe wenyine nta muryango agira. Inshuti imwe yasigaranye nayo n'uyu mukoloneli, nawe yaramuyoboraga muri Vietnam, niwe musirikare babanye asanze ari muzima. Rambo agaruka umugabo wo muri ambassade ushinzwe umutekano wa ambassade. Hari ibyazambye ibiki? Abarusiya bafashe ikipe igigera ku mpaka. Turman wa mukoloneli n'ikipe yararimo babajyanye abarusiya bayo kontrolera. Ngwiki ntacyo twe dufite twabikoraho, nagira ngo bimenye gusa nta kindi nenda kukubwira. Inshuti ye yanyu wanyinjiza muri Afghanistan aho bamufatiye. Uri serious? Ndi serious, I'm serious. Hey! Urinjira ndemera ngufashe winjire, ariko ntabwo ari leta twohereza. Undi ati nta kibazo genge yo gusa umfashe ninjire. Nibaramuka bagufasha abarusiya tuzahakana ko leta yacu wagiye itabizi ko tutanaku. Ngewe ibyo ngibyo nsanzwe ndabimenyereye, I'm used to it. Ibuka mu gice cya mbere baramutereranye ku buryo yarwanye n'abene igihugu abanyamerika. Mu gice cya kabiri indege zagiye kumufata bamutererana kabiri kose. Uyu yaramubwiye ngo ni abarusiya nibagufata tugiye kugufasha winjireyo, ariko tuzakuyitakana ko tutanakuzi. Undi ati ibyo ngibyo ndabimenyereye. Nuko bakora
iya bari special mission. Muri rero abantu bamenyereye ibiraka usanga ikiraka iyo kibuze umuntu ababaye. Peshawar Pakistan near the Afghan border. Tugaruka ahantu hitwa Peshawar. Hafi y'umupaka wa Afghanistan hano ni muri Afghanistan hano ni muri Pakistan. Ni ibihugu bibiri byegeranye. Peshawar. Ya Allah al-kafirun. Shaytan. Nuko mucyara babivuga. Ibiraka biragu ya Allah uyu mukafira arajya he. Abasilamu bari hano. Ya Allah. Uri hano wenyine wa musaza. Uri umurasha. Ni umbwira iby'amakuru y'intwaro zo mu bwoko bwa Stinger missiles zirasa indege mwenda kuzana inaha. Nyuma na nyuma icyo buri wese ashaka arakibona rigenda bibona amakuru niyo ngushakamo nawe icyo ushaka urakibona na amahoro. Niba warize amateka urabizi neza ko abanyafghanistan bagira amateka ngo yuko nta muntu numwe bemerera. Ntabwo nubwo ari uko barwana intambara. Urashaka kunsuzuma mwereke uko Abarusiya dukora. Gikoko gisimba raza. Ayiwe muze baramunika. Twasize bamunika. Tuvuye tukaruka muri dore imisozi ya Afghanistan. Umusaza aramubwiye niba warize amateka asobanura abantu uko bakora n'icyaribo. Abanyafghanistan ngo mu mateka yabo ntabwo bajya bapfukamira umuntu wari we wese. Uraza ukabarwangiye gito ukagira ngo urabatsinze ubundi bakagutegurira intambara izamara igihe kirekire. Ibyo uzabibaze Barack Obama kugeza uyu munsi. Filimira nta muntu numwe bajya bapfukamira. Uyu munsi ukeka ko batsinze ariko iyo bakugaruriye intambara urayumva. Ariko se kurwana n'abantu bashaka gupfa wowe urimo kurwana urwanya ngo batsinde gusa. Akaza yitezeho urusasu akumbuye gupfa. Wowe ukamupima ugira ngo umupimire kuri. Tekereza iyo ntambara ariko. Abaturage b'inangaha ngo ntabwo bigeze barwana intambara ngo batsindwe. Ndetse abanzi ba kera bajyaga baza bakabanza gusenga mu ntambara bajyaga kujyamo n'abaturage. Ushaka kumva urisengesha abanzi ba kera basengaga baza muri Afghanistan. Baravugaga ngo Imana idutabare ubumara bwa Cobra. Ubwo baje kurwana n'abantu bakabita za Cobra. Filimira. Hanyuma kandi idutabare no kwihorera kw'abanyafghanistan. Urumva iryo shengesho. Abateraga Afghanistan kuva kera ngo niko basengaga. Hayiwe data we. Uzi icyo bisobanura iryo shengesho cyo risobanura? Musa naho mutajya mwemera umwandu wari we wese ubateye namwe muramusubiza. Sha uvuze ingingo sha nuko duteye. Bari wumva uri Kaida, bari wumva uri Shababa. Bose baturuke wacu. Bararwana hadi mpaka bapfuye. Gusa umugambo bw'ishengesho. Ngo abantu bazaga gutera Afghanistan imbere baravuga ngo Imana ibatabare ubumara nk'ubwa Cobra amenyo nk'aya Tiger hanyuma kandi ngo ibatabare ibakiza no kwihorera kw'abanyafghanistan. Ikiraka sha ni ikintu kibi. Iyo umuntu yamenyereye ibiraka akumbura ibyo biraka remba arasa no kumbuye ikiraka agiye gukomanga igikopa sha. Ibiraka biragu ya Allah uyu mukafira arajya he. Abasilamu bari hano. Ya Allah. Babonaga umukafiri yabinjiriye. Ndakubwiye Filimira. Ya Allah al-kafirun. Shaytan. Nuko mucyara babivuga. Ngo Imana itabare dore tubonye umukafiri. Hakora na Shaytan. Ngo iki? Urajyana bane baza batwihorereho hano abantu bashira turategereza ubundi butabaza. Ndajyayo jenyine urapfa none uri wenyine. Arihagurukira bihore nimpfa mpe then I will die. Yego nato ufite umutima nk'uwa Bin Laden. Urumva? Ufite umutima w'ikihebe kabisa. Utari umusilamu jaho ugakomeza n'umusilamu wanutse arakubwira ngo amukafiriwe. Banuka kare abasilamu banutse rwose ukamubaza se ko wanutse nupfa bizagenda bite. Ageze hano uyu musagani yatangiye kumwereka imikino ngo imaze imyaka igera ku 3,000 bayikina muri Afghanistan. Umukino w'ifarasi. Genda ukine nta kibazo. Yena no ushaka kugerageza ariko ni wikubita hasi ukavunika umuhumetso si inshingano zanjye. Twebwe no turebe gutya ko tarimo gutera n'ubundi butwibara nk'imirambo ku buryo umuntu yagiye kurwana abizi ko yapfuye ubu basengeye imirambo yacu aho apfira hose umurambo barawusengeye
Filmira kugusengera ukiri muzima ngo Imana iguhere uko didashira kandi ubu ukiri muzima. Ntabwo wakadushidikanyijeho cyangwa se ngo tugaye utarumvisha ingingo yayo. Abaturage binatweze turabanye imbaraga n'uturebe gutyo tumeze nk'intare. Mo gukora ibunda ati kuko namwe murimo kubinkorera. Musa Gani yemeye kumwereka inzira. Imujyana abarusiya bari. Akana karamusabye ngo bajyane ku munambara aragahakaniye ntabwo ajyana n'abana. Rambo. Hano harakagozi yitonza camo. Tugozi duto tutapfa kugaragara. Musa akiraho. Wacana urakora cyane. Narakurikiye subirayo. Ceceka ahubwo ceceka batatwumva. Rwana rwabakurikiye. Yarubwiye gusubirayo ruramwiyama ngo ceceka ahubwo. Ndani abakomando 2 n'igice. Ufite ibunda bya kera sha byitwa rubaho. Hano ndahazi nijye ukeneye ahubwo we ntabwo ngukeneye ngwino nkwereka ahubwo inzira. Birira urwana rufite urutwe runini sha ngo nijye uzinanga ngwino nkuyobore. Ubonye ndi munyamerika kuntu bamujyanye hagenda nk'impusi igiye kubagwa nako intuze ihene. Commander. Dore umusozi yurira. Warangiza wazakubitana nawe yiturije ari muri quartier ngo ndakuzi wangu ndakuzi ndakwibuka umwibuka iki. Umusozi wawurira nyakupfa. Yes, cyagariwe. I'm sorry nta muntu nutse mbarasi byubahiro please. Commander. Sirikare. Bakeneye bari basigaye kuri camp. Sasa dore ukuntu ibintu bigenda nabi. Bagiye kumuhiga nawe yagarutseho bavuye. Umusaza aramubwiye niba wariza amateka. Amateka asobanura abantu uko bakora n'icyaribo. Abanya-Afghanistan ngo mu mateka yabo ntabwo bajya bapfukamira umuntu wari we wese. Uraza ukabarwangiye gito ukagira ngo urabatsinze ubundi bakagutegurira intambara izamara igihe kirekire. Ibyo uzabibaze Barack Obama kugeza uyu munsi. Filmira nta muntu numwe bajya bapfukamira. Uyu munsi ukeka ko batsinze ariko iyo bakugaruriye intambara urayumva ariko se kurwana n'abantu bashaka gupfa wowe urimo kurwana urwanya ngo batsinde gusa akaza yitezeho urusasu akumbuye gupfa. Wowe ukamupima ugira ngo umupimire kuri tekereza iyo ntambara ariko abaturage binangaha ngo ntabwo bigeze barwana intambara ngo batsindwe ndetse abanzi bakera bajyaga baza bakabanza gusenga mu ntambara bajyaga kujyamo n'abaturage. Ushaka kumva urisengesha abanzi bakera basengaga baza muri Afghanistan baravugaga ngo Imana idutabare ubumara bwa Cobra ubwo baje kurwana n'abantu bakabita za Cobra filmira hanyuma kandi idutabare no kwihorera kw'abanya-Afghanistan. Urumva iryo shengesho abateraga Afghanistan kuva kera ngo niko basengaga. Hayiwe data we uzi icyo bisobanura iryo shengesho icyo risobanura musa naho mutajya mwemera umwandu wari we wese ubateye namwe muramusubiza. Sha uvuze ingingo sha nuko duteye bari bumva uri Kaida bari bumva uri Shababa bose baturuka iwacu bararwana hadi mpaka bapfuye gusa umugambi bw'ishengesho
ngo abantu bazaga gutera Afghanistan imbere baravuga ngo Imana ibatabare ubumara nk'ubwa Cobra amenyo nk'aya Tiger, hanyuma kandi ngo ibatabare ibakiza no kwihorera kw'abanya-Afghanistan. Zitari umusilamu jaho ugakomeza n'umusilamu wanutse arakubwira ngo amukafiriwe banuka kare abasilamu banutse rwose ukamubaza se ko wanutse nupfa bizagenda bite? arababaye mwazahura atuye muri quartier ari umuminuzere ariko abademobo babaye iki no kubaza muzaho yavuye commander hakurya niho hari umupaka John turakize ati cyane bakivuga ko bagiye kugerayo iriya quelque chose barumva ikintu mu Rusiya yagiye none hararungika tufite twamara iki kuri biriya bikoko? Remba ari mu bikira n'indege umwe yaje n'undi yaje rusasu ruvamo ruragwa binikira twaro biragongana indege na cyaburende Remba apfuye no regrets no loss apfuye nta kwicuza ngo nta n'ibihombo biba birimo yariyebye kera kombe Rembo porwa burindi rwakagonze burindi n'icyuma giteye ubwoba yagonganye n'ikidege kirashwanyuka tanko ko yakagonze Remba aracyarimo nubwo yakomeretse akora cyari muzima katurori Nyeshyamba nazo zifatiyana Abarusiya bari barabambuye bari barabateye iwabo Rembo niba baca muri Peshawar berekera muri Pakistan bashaka uburyo basubira muri Amerika niba Rembo yisubira muri Thailand akajya guturayo Rembo sezo yakana Nyeshyamba barerekera bace muri Pakistan bazashobora kugera mu Buhinde bavuye mu Buhinde ndashaka kubabwira ukuntu ibihugu bigenda bigira niba biva mu Buhinde bazajya sinzi ahandi bazajya sikagariwe naje kuri filime naje kubigisha karita yisi bagiye baganira mugenzi agafilime nako nuko kagenzi yitwaga Rembo 3 bagiye baganira mugenzi ayitoye abaturage ba Afghanistan bemeye kujya muri iyi filime nuko kagenze kitwaga Rembo 3 mwakoze kuza murabeho ndabakunda cyane impamvu bakunda murayizi